Ora mpanyifo na abusafo. Ye viewer ba ko a over Europe. Wasane me 1000 cedis say me donate me obi a ebi an ho kire ne kakra sabe obi an ho kire no. Na mom ebi di so. So what you say? Nti yanante afia prayer de akuapem. Sisi ye wo kropon. Ye ko ye nim. Ye hu obi na kan akoma anase ye hu obi na nkokon kasa kire ense mfama na ye de bema no. Nti ye sere wo se be kan ye ho. Na hu obi okwan ho anase obi wo fi a ye de bla akoma no. Nti subscribe na like na share content no se na bedu achi. Na comment e bipo a wo so wo bibia ba se wo de man na eduru ntimo bi fufura. Wetimi afre me na ma no wo description section wo. Wetimi afre na ma no. Na machia o anase nkomo na woni ma obi a no woni ma abo e da wase ora mpanyifo mo amani tu anante sa fe na yehu emomi ehia no manfe wo sa no mepo na ne hu so ton we category but so we friends say category na pacheyo category ihu na kakra bi ka chen se wo ye pese to bi na san ka chen se view abako efiri abrochi na wase ne eska bi se enfo mo obi a like ohia bibi enna ehia eska ba ebi de yesi bi sa wase ase ti ye nti na nu asam kakra nti momi bacho ye fro sen bacho friend Georgina okay bacho favor me free ekropon okay it's bacho we na oton ana say wo bi fufura like oton kan we ne ba na ma ton we but we na season it's eba na ma ton we okay anu no kwa na ma chi aburo na pattern kasa denga kran we say we ne ba like season ne ba na oton we pacheyo say kwa na waye aburo ni kate pacheyo okay nti like we no fan say wo hye ne ma profit be yan ska hina wo shame na like wo hye ne ma profit na yam ya samo si aga na yede eyi aduto de ni ho awoma de no banya bia no afa ne sa nti bo no ma ahina pese ahina wo shame na bi wo ahina unya oh ebia mbatmanya 50 cd ebia mbatmanya 100 cd depend nti profit bebre ahina wonya like maybe we akoton ebia unya sikmo se wodi manya fa so bebre on be san ba mi ne nya ya 80 cd okay maybe once unya kra wanya kra 50 cd nti on san to okopon kwa na say wo ye hye wo man nti ufi fa na ba monokro una fi okopon pache ko monokro pache oh okay all right nti we yana na pese wo yana se na bibi wo bi fufuro ho ma pese wo yana se nanso ma pese me ko we kakra na menya bebi a na me yesimba hwesimba ntima ye container ni suma gina ho me kakra okay nti na aim ne say like we container na ka wakofa provisions na wato pache okay ti we yana o ye de bo ankwala na se daddy so bo kakra we na me de ye na me hwe ankwala mo no mo ko school penyine kra ono so wa SS no na me de hwehwe nti we ni abro chire na hwehwe no school pache ene o yade it's about your single parents and kwa na hwehwe ma na se papa so wa obo kakra me papa de na ka tue na nhye da mbasa but me na me ye wia na me tue omo kakra misre bisa o acho den adwuma na o ye me papa o ye police labor okay nti omo na mo do police station one san ma pache okay mati ti container na opese na me wadom na oton ye na o nya ska pache nti o se o ma he pache me ba no me 5 pache 5 dia no wadi o nti we ya na why sa na we bibi ansa na obeye we yeah nti how many years na why the way oh me na abro 15 years kra 15 years ebi wo mo pa just by how many years me ba ha no 2012 ba 2012 na me start to buy na start but you feel for na buy me fi Sandema but then region no organ ai upper west oh okay then ka sana bukan wo e ka kanjara ka ba kuna mshare wo ti saba kan kase fo yen kan nalo okay maybe the ni endo yeti na mje ntimi we say kan endo yeti na ka sa me bale it's an view and all my 1000 cedis first is count 10 million 100 10 cedis are 100 but you know 100 cedis are 10 so you for mom see then now catch it catch senya menshirano be bibia na wonya bi kaso monfa chinchi na monfa mbo akorofo no nya menshirano pa nya menya ne kase
No want to know no nim. Want to me nya edwuma so no to mba hwe so. Okay. Da wase. Nti na oka no ka oka senu na mhware. Manye jia wa mena ne anyamela. Nuwa ne jan o mama ti tankare zu so manye jia ka ko mena tin nuwa abaro awanyela. Manye ojia na wenniawa. Okay. Okay. Me da wase obaka ne se okasa me da wase obaka ne se okasa ni Manye jia. Manye jiem na mi shira won se Manye jia. man ni na epe nya mi shira no me da wase ni na epe Bache. oh ti sika ne kan bosoma na ati fonu se sika na ide ama ono be yi na o kan ma ya saso Bache. you obisafo we beka say ye dis scanner man say fam obi adent na ye no secret ana say without camera no ye we e bia ka wakoma na wo so ama ye scan bi na e dey ama obi ana say e beji mommy number nti wo so na say me ka wakoma wetimi asene ne scan bi straight me nka say me dem na matuja na aka say bia peska bi afun chain na di dabi ono nka say number wo bo sisi ana e bia wo so ka wakoma ana say ye onupo na so person do nti scan bi ma me say me fa koma onipa foforo ana so bia wo hia mboa yakonya no abetina nti mommy fa wo telephone number everything send scanner for so am we go there Mpacho 0550 okay 95 okay 3168 okay 0550 95 3168 okay number name okay di ni eden Mpacho Georgina Akanya Chap Georgina ono na ewo mobile money name no so Mpacho okay it is scanner area ma ono do uchi obi ade ya no de be yen fa ho ba won say enye man kasa me de obi de me gidi say obetim de aye bibia ye ba ebia 1 month or 2 months to come I go at least scanner the man what me aye bibi say that's what you say Mpacho yeah imagine on man no it's maybe a month later or 2 months later no ma be hwe say 1000 cities na dem no ebia wo de ya adwuma bi say ana say bia wo de ahye welim ana say bia wo de aye say ya ye ba na yin huna nipa ko no kwa say wo de aye bia na ni beji mo ebe ko betimi ama obi aka ho that's what you say Mpacho okay ha na edibe si nso aka akoma betimi ama bi na de ama obi ana say telephone number na oboya no person what the man betimi asene scanner fa so ya da masim sure so subscribe by mami that video bi ano when your notification na wa show me thank you very much.